Yes, mumeze mute weekend nziza cyane bakunzi ba Lewo Sport TV. Mwebwe mwese mwahisemo gukurikirana ibiganiro byo kuri Lewo Sport TV. Nagira ngo mbifurize weekend nziza. Ubu yatangiye tayari ubu yatangiye mu masaha nyine y'umugoroba. Iyi ni weekend abakunzi ba Murera mumeze mutamatike mwaguze ejo muri kuvuga muti Singida igomba kuzatubona. Mbazaniye rero inkuru nziza muri Murera bimeze bite rero hehe. Ubu ngubu twabaga nyine twibaza ngo se prime irava he, se koko ibihumbi 400 nyine babyitanze, batekereza utuntu twinshi gusa, ariko aka kanya hasohotse inkuru nziza cyane, inkuru ishimishije ku bakunzi ba Murera mbere yuko bakina match na ekipe ya Singida. Ni inkuru nziza cyane, ni inkuru igomba gusetsa umureyi uwo ari we wese, cyane umukinnyi ewana. Noneho kugeza kuri perezida wa Rayon Sport Tade we rwose ubu ngubu ewana agatima kagiye impembero, ariruhukije. Ese niye mpamvu yiruhukije? Bigenze bite? Iki gitumye Tadeo yiruhutsa mbere yuko umukino awurukina byibura akamenya ngo aratsinze cyaratsinzwe? Nibyo, gukina umukino ni kimwe, gutsinda ni ikindi, no gutsindwa ni ikindi. Ariko ibyo bintu byose tuvuza ngo ni ibintu bizaba ejo, ariko ni ibintu bisasirwa, hari ibintu biba byabanje. Buriya mbere yuko umuntu akora ikintu cyangwa se avuga n'ijambo, hari ukuntu abanza akarisasira. Na mbere yuko ukina umukino rero hari icyo bita gutegura match mw'abantu mwe. Ni ikintu kigora cyane, ni ikintu gitwara amafaranga menshi, ni ikintu kiba kigoye. Rayon Sport murabizi nta bushobozi, ariko bakakanya CAF igize gutya isetsa Rayon Sport, irayimwenyurira, irayibwira iti twari tubizi ko nta kintu. Aka kanya rero CAF imwenyuriye Rayon Sport. Reka mbanze mbwire abakunzi ba Murera, abakunzi ba Ruhago, ngo wowe banze urebe ko wakanze subscribe kuri Lewo Sport TV. Nukuri birakwiriye ko wankurikira gutya, ni byiza, ariko birakwiriye ko wankurikira uhasanga utarakanda subscribe nawe ugakandaho. Ndashaka ko tuva mu iyi mibare y'10 tukajya kuri 11, 12, 13, kandi ndabizi birashoboka kuri mwebwe. Tuve ku ibihumbi 10. Birashoboka uko mwankuye kuri 0 mungeza ku bihumbi 10, muzankura no ku bihumbi 10 mungeze ku bihumbi 100. Nimwe mwenyine batera nkunga mfite. Ndabasaba ngo mukande subscribe cyane, dukomeze tubibanamo tubigendanamo neza cyane. Reka rero twigarukire mutese bimeze bite, bihagaze bite. Ukuntu ibintu bihagaze ubu ngubu, ekipe ya Rayon Sport irimo yitegura umukino na Singida, yakiriye inkuru nziza ku wa gatanu. Murabizi ko CAF yari yaremereye amafaranga ama ekipe agomba gukina imikino mpuzamahanga, $100,000, ibihumbi 100 by'amadolari. Ubu rero CAF igize gutya iravuga iti ariko k'amafaranga aba hari, ni kubera iki twareka ekipe zigasafaringa zigasufura ko ari ama ekipe adafite ubushobozi tubizi? Ihisigira gutya ifata 1/2 cya ya mafaranga, ubwo ni ibihumbi 50 by'idolari, amafaranga ageze kuri miliyoni 75 hafi aho z'amanyarwanda. Iyarambika ku makonti y'ama ekipe. Ubu Rayon Sport nayo kuri konti yayo yagiye kumva ngo karasonye, barebye basanga ni ibihumbi 50 by'idolari. Ubu rero nababwiraga yuko bemereye Sport prime y'ibihumbi 400 by'amanyarwanda k'uyu mukino. Birashoboka cyane ko banayazamura akabane n'itanu. Navugaga 400 kuzamuka, ariko n'ubundi bapreferaga ko CAF iramutse bahaye amafaranga bayagira ibihumbi 450 kuri match ya Rayon Sport na Singida kuyitsinda. Namwe mumbwira ikintu kiri butume Murera iri buhushe ayo mafaranga, bari abakinnyi bari buhushe ayo mafaranga. Kugira ngo mubyumve neza, Pavera kimara kumva ibyo bintu
yavuze ati giye birasanzwe ko nifitiye $200 zanjye kuri clean sheet. Yavuze ati ntago Singida n'isezerano ntanze ku Bareyo, ntago Singida iri bunyinjiza igitego mu izamu. Ngenda kora clean sheet, ntago Singida iri bunyinjiza igitego mu izamu. Niba Paveri rero asinye uwo muhigo akaba avuga ati nimfata amadolari yanjye 200 ahagaze hafi note ya 300 nkongera hane n'itanu ahagara note ya 700, ni gute amafaranga nagomba kuyakorera? Niba Paveri inzira rero avuze ngo nta gitego kiri bwinjire mu izamu, birasaba iki Rayon Sport kugira ngo itsinde? Birasaba yuko Rayon Sport niyatsinda kimwe, byo bishoboka cyane. Ibyo rero byo gutsinda kimwe, umukinnyi Asumani yavuze ko yifitiye igitego cye. Yaravuze ati nibwo muri bone Asumani wundi we, bamvuga gutyo ariko ntimunzi. Yasezeranyije ko ari bwitsindira igitego cye. Akivuga gutya Bede yaramubwiye ati have wivuga kimwe, niba uzi ko ari kimwe uvaho ngaho njyewe nigire kuri point, nigire kuri attaque. Ni gute ndi buguha imipira irenga 20, ndi bucacambuye ikibuga nkaguha imipira irenga 20 ugatsinda igitego kimwe? Mu biteguri butsinda, nutsinda kimwe umenye ko atari cyawe, umenye ko ari icyanjye, kuko ndaguha service zose zishoboka, ndaziguha. Ahubwo bari cyo kimwe cyawe, nanjye hito bari cyanjye, ndi buguterekere ku isahane nkerimina abakinnyi bose nkabigeza hirya hariya, kubera ndi bube nananiwe kandi naba nkoze n'akazi cyane cyane katarakanjye. Ndakubwira nti ngaho sinya hano kora akazi kawe, ibyo wiyemeje ari byo gutaha izamu bikore. Babwire ko hari n'ikindi gitego cya kabiri. Niba rero Bede yasinye igitego, Asumani agasinya igitego, Paveri inzira mu izamu agasinya ko nta kiri bujyemo, tayari intsinzi yamaze kuboneka. Buri wese ahagarare ku isezerano rye, nicyo kintu gihari. Ntago ari iyo nkuru nziza gusa rero kafu izanye, ntago ari iyo nkuru nziza gusa kafu izanye. Itangaje indi nkuru nziza ivuga ko ekipi izagira gutya, ariko reka nkomeze yenda ku bindi 50,000. Ibindi 50,000 biri bisigaye ekipe izavamo mw'iyi round ya mbere nibwo izahita yahabwa. Izakomeza izakina indi round ya kabiri, bamenye nibigiye mu matsinda. Nitajya mu matsinda bayiyahe nayo. Niramuka igiye mu matsinda rero, umva ikintu bahise bayikorera. Umva uburyo Rayon Sport iramutse igiye mu matsinda, ubukene bwaba burangiye, yabisezereye ubukene burundu. Bimwe twumva ngo guhemba, prime, imyenda, ibintu byo recruitment, ibyo bintu prime Rayon Sport igize gutya, prime nayo nayivuze, Rayon Sport igize gutya ikajya mu matsinda gusa, ibyo bintu byaba birangiye. Byaba birangiye. Kafi igize gutya iravuga iti no, umukore mukorana imbaraga, mukorana ubushake n'umurava, amafaranga arahari. Ivanye ku 250,000 mu minsi ishize zafataga zigiye mu matsinda, 250,000 by'idolari, ishyira ku note ya 400 y'idolari, 400 y'idolari, 400 by'idolari ku ikipe yagiye mu matsinda. Ni amafaranga ageze ku 600 y'amanyarwanda. Ni hafi aho 600 araburaho duke cyane rwose. Ibaze Rayon Sport miliyoni 600 z'amanyarwanda, si 600, ni miliyoni 600 z'amanyarwanda. Miliyoni 600 Rayon Sport igizeho kigakuramo Singida, igakomeza igakuramo ekipe ya kabiri ikajya mu matsinda, miliyoni 600. Iyi Rayon Sport noneho mwayikizwa n'iki? Idafite ikibazo cyo guhemba, idafite ikibazo cya recruitment, idafite ikibazo cy'abantu bereye mu mwenda. Iyi Rayon Sport noneho mwayikizwa n'iki? Birakomeye cyane. Rayon Sport yabonye impamvu zirenze imwe yo gusezerera Singida, yabonye impamvu zirenze imwe. Nta kwitwaza amafaranga yayabonye, yaje kubona yuko ari n'inzira yo gukorera amafaranga akomeye.
ntabwo mpamya ko Rayon Sport y'abagore yahushije ibihumbi 350 by'idolari. Nshuti zanjye, ukambwira ngo na Rayon Sport y'abagabo biraza kuyahusha kuri Singida. Iyo uvuze amafaranga ya Singida yo ntiyumva agaciro kayo, ariko iyo uvuze amafaranga Rayon Sport yumva agaciro kayo. Niyo ajya mu matsinda igahita ivamo, ariko byibura amafaranga Rayon Sport yo yumva agaciro kayo kuko irayakeneye ku rwego rwo hejuru. Murera rero ifite impamvu nyinshi zishobora gutuma uyu mukino itawutsindwa ahubwo ikawutsinda. Noneho muri Champions League ho kugera mu matsinda ibihumbi 700 miliyari y'amanyarwanda tayari irengaho utundi cyane, miliyari y'amanyarwanda muri Champions League. Tubituma aperi biragoranye yanyuze ahantu rwose bigoranye cyane, no kuzategura aperi umwaka utaha. Aho sinababeshya, no kuzategura umwaka utaha yanyuze ahantu habi cyane, mu nzira ikomeye cyane. Murera rero, Murera ubu ngubu ikiri muri Murera ni concentration de match. Bari kwikonsantara kuri match y'ejo, abakinnyi, abatoza, ubuyobozi, bose bari kwikonsantara. None ubwo agafaranga kaguyemo bari kubabwira bati mutugire icyo mutwereka natwe tugira icyo tubereka. Rwose twebwe turi tayari kugira ikintu tubereka gifatika. Abakinnyi namwe mugira icyo mutwereka, abafana nabo ubu ayarenga ibihumbi 5,900, ndavuga amatike mu bihumbi 7,900 yamaze kugurwa. None uba amasaha asigaye arenga amasaha 48, mushatse kumbwira ko ibihumbi 2,000 biba bitaragurwa. Stade hariya mwapere byarangiye yuzuye, ngenda bihamya ko yamaze kuzura. Namwe rero mumbwire, hari icyatuma Rayon Sport idatsinda iyi match? Ntikibaho. Bakunzi ba Rayon Sport TV rero, ngayo nguko nukuva mu bwiza mujya mu bundi. Murera wasanga Imana irebera Rayon Sport, Imana yayihaye umwataka, yagira gutya ikongera ikayiha no gusubira mu matsinda. Kuko nyine ntabwo twavuga ko Rayon Sport ikomeye ku buryo twahagarariye ngo confirme ngo irasezerera Singida. Ugiye umukinnyi ku wundi ukajya muri detail nyinshi, Singida nifite amahirwe, ariko Rayon Sport nayo ishobora gufunga roho, igafunga umwuka. Yanasezereye Yanga, erega mu byibuka yigeze no gusezerera Yanga, irakomeza iragenda. N'ubu rero yakongera ikabikora igasezerera equipe muri Tanzania. Rayon Sport ikongera ikajya mu matsinda isezerera equipe ya Tanzania. Biracyashoboka cyane. Ngayo nguko rero mukomeze kugira weekend nziza, mukomeze kuryoherwa cyane n'ibihe byanyu. Iyi ni Rayon Sport TV, uwo mwumva ni Leo umuhungu wanyu. Dukomeze tubana neza mu makuru y'imikino. Bye ciao, Imana igikomera kubandindira, ndabakunda cyane. Amakuru y'imikino yo nakagaruka. Bye.